Types of Christians banamhlanje abakholwa kahle banganazinto zabo. Igazi wena wasihla lela hallelujah sesikhululiwe bela sahlabelela elakho igama ke elakho igazi wasihla bela thina sikhulule uJesu elakho igazi elakho igazi lakho wedwa Jesu bela wasihla Control Baba sesikhululekile Hallelujah. Jesus. Kuthula makubese esontweni. Glory to Jesus. Glory to the name of Jesus Christ. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Amen. Kuze ngaqitha isikhathi bazalwane. Laba khona ekhamba abahambi bayathi vele uthi uyabambelela nalo. Izenzo number 16. Hey Nkosi yami. Angathi ukuthi ukhona yini lo ngangifundzela kahle from verse number 16. I think isiyogcina ku 31. But kunala mhlambe ngidanizophisa khona kuze sikhone kusheshe sicetha. Bese munye ke ungibambela Philip chapter number 4 verse 13. Nginivayelisa ngalo bantu abami. Sesiyobonana emabranchini. Ngiyeda le mabranchini ngiyeda basalwa. Hallelujah. Jesus. Zenzo 16 verse 16. Yes, 16:16. Kuboshwa kwaPaula. Sathi sahamba siya endzaweni yekuthandaza. Sahlangana nesigcili senvombatane lesasinemoya wekuphengula. Ngaleyo ndlela sasitfobela abaniyo baso imali lenyenti. Sasivamise kulandzela thina naPaula. Simemete sithi labantu laba tinqeke ukuthi uNkulunkulu losethi kwako konke. Bamemetela kini indlela yensinziso. Lokhu wakwenda emalanga lamanyenti. Kodwa Paula waqansuka waze waguquka wathi kulomoya, ngiyakuyala ngelibito la Jesu Kristu ngithi phuma kuye. Umoya
umbonakalo omubi waphuma kuye ngaleso sikhathi. Kodwa abaniyo bakhe sebabonile ukuthi lithemba labo lekutfola imali seliphelile. Bababamba boPaula naSilas babavulela inkantolo embi kwetiqumbi tebantfu nebabusi. Verse 22. 22. No, verse 20. Chubeka, verse 20. Umfundile 20. Amen. 21. Hey, 22. Verse 22. Siquku sabavukela naso salwa nabo. Netimanji tatsabula tingubo tabo Paula naSilas. Dathi ababhanjabulwe ngemizaka. 24. Nembala wabavalela ejele lelingekhathi. Wabophela tinyawo tabo etizemzemini tetigodvo. Ngicela lo phethe losizulu angifundile 24. Yena eyaliwe Jesus. kanjalo wabaphonsa etilongweni elingaphakathi wabopha izinyawo zabo ogongolweni. Kulungile sisi. Chubeka knowledge 25. Kwathi ekhathini ebusuku boPaula naSilas bathandaza bahlabela tingoma tekuvumisa uNkulunkulu. Tiboshwa letinye datibalalele. Masinyane kwabakhona kutamatama kwemhlaba lokukhulu. Lokwatamathamisa tisekelo teljele. Khonapho yonke iminyango yavuleka. Tingeta netato tonke tiboshwa tatsilika. Umgcini jele waphaphama lapho abona iminyango yeljele ivulekile. Yeah. Wacabanga ukuthi tonke tiboshwa tibalekile. Wanyomula inkemba yakhe asafuna ukutibulala. Yes. Kodwa Paula wamemeta ngelivi lelikhulu wathi ungathi limati sikhona sonke. Umgcini jele wathi akukhanyiswe. Wagijima wangena ngekhathi. Yeah. Agedletela watilahla phasi etinyaweni tabo Paula naSilas. 30. Wase ubakhiphela ngephandle. Wase ubakhiphela ngaphandle. Wababuta wathi Yes. Makhosi kufanele ngente njani kuze ngisinziswe. Verse 31, the last verse. Bona bathi kholwa enkosini Jesu utawusinziswa wena nendlu yakho. Siyalibonga simakathe live lakho. Sibonga ukuthi liliqiniso. Sibonga ukuthi liqinisile. Sibonga ukuthi alisiwungi ngemavi ekuyengana. Sibonga ukuthi uNkulunkulu aliketheli kutawudlala ngetingqondo tetfu. Kodwa litele kutawuvuselela kukholwa enhlitweni yetfu. Litele babe uNkulunkulu kutawusiqinisa kulelivala lelinguwe lesakhelwe kulo. Babe wetfu lonemandla wonke khuluma ngalo sililambele silomele asiqali kuliva namuhla. Kodwa siyaqala kubona lo msebenzi lotawende empilweni yetfu. Chubeka uNkulunkulu siyatitfoba inceke yakho yiphe sibinzi uNkulunkulu nekutitfoba kuwe ikusho konke lokubekile kuyo egameni laJesu phakama njalo phakathe naphakathe. Amen. Yaqabanga abazalwane ukuthi into lenamathele kimi nayi. Ku verse number 17 liBhayibheli lithi yona yamlandela uPaul nathi. Lele sizulu lelifundako bazalwane. Yona yamlandzela Paul nathi. Hallelujah. Yamemeta yathi laba bantu bayizingceku zikaNkulunkulu ophezukonke esimemezela kini indlela yensindiso. Hallelujah. Verse number 18 yakwenda lokho tisuku letiningi kepha uPaul eseqansukile. Ayibonge inkosi. Paul aseqansukile lithi waphenduka wajika wathi kumoya ngiyakuyala egameni lika Jesu Kristu ngaso leso sikhathi kwathi
Okay, ngiyakuyala egameni lika Jesu Kristu ukuba uphume yes kuyo. Wayesephuma ngaleso sikhathi. Amen. Njengemzali bantu abami, including nabadala beni sebakhona phakathi kwenu, ngiyafisa ukukhanyisa kahle lokwekuthini uma inkosi isibitela kuyo, sifika kuyo, isitshela yinye into. Hallelujah. Isitshela ngesiphetho noma isitshela isitshela ngesiphetho noma sigcino salokho leside kuko. Sithi sihlale phansi silalela tibe tingqondo tethu ti understand nalokho ukuthi asipheleli la kunala inkosi isidzinga khona kuthi siyophelela khona. Ngalamanye amagama, in short ngizama ukuveta lokho ukuthi kubukhona bemzalwane enkosini uphila ati kuthi wayabela. Hallelujah. Bese sesifihlelwa lokwekuthi noma sesiphila sati bashumayela, but kunento lesifihlelwe yona Jesu lesisuka sine experience ngayo la sisuka khona kuse sibela. Lento leyo asitshelwa lutho ngayo. Siyathi ukuthi iyandeka kodwa sathi ukuthi itawendeka kithi. If ungang understand, encwadini yamaHebrew chapter number 6 little Bible, emadodza kaNkulunkulu babemetiso kwahamba sikhathi kwafika la aze afa khona, ahlale emathendeni elinze sethembiso. Amen. Little Bible angabonanga tintfo letinkulu kodwa amethembile uNkulunkulu lowabitele kulempilo lesiyiphilako. Lokusho kwekuthi bazalwane tintfo, haleluya, sithe Nkosi, lesathenziswa tona wherever la siqhamuka khona ngokuhlukahlukana. From example, kunjinga lesake sakuva kukhulunywa ngabo sakubona kwendeka nasemndenini ya uthi Jesu nakakhuluma kule live lesikulo lele bungcwele bukhona bunjinga. But info yinye lesingayathi metiso kwekuthi noma bukhona labunjinga sitabuthola noma cha. Amen. Angulunkulu wegolide nesiliva. Angulunkulu wakoko. That's why ke livangela namhlanje ehlophe selinjinjile namhlanje livele lithiwe buya ulandze tinto takho. Lelelani basalwa le live lesiphila kulo lide tinto tethu. Ngoba tinto tethu tilasisuka khona. Athi Paula silahlekelwe yiko konke ngenxa yokumanti. In other words, kuteke basalwane tinto lesingatikhuluma kangcono mayelana nelimuva lethu. Kodwa impilo yethu inaka la siya khona. Sine labanye metiso lesinenhlanhla empilweni yokuthi siphile enkosini siphindze siphile kwamanye ama groups. Kunetuta ngiva mfundisi kunetinto lesifundiswa tona kulamanye ama groups. Tisi noma tifundziswa uvele umuntu lengekhathi athi kuwe ungawuvuli umlomo kuloko. Ngoba akusiko lokwendele wena. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Phela ngabe nje kulama group lesiphila kuwo. That's why nje today bonke abantu bavunulile namhla bathi Heritage Day.
dikhulunywa kulama group lesibe nenhlanhla sometimes sibe kuwo but uthi Paul nikwathi basithi konke kungavumeleka kithi kodwa konke akusidi kithi. Hallelujah. Yilanguage lephilako lalela metiswa ngifuna bazalwane ngifuna ukukhuluma nawe nceku kaNkulunkulu njengoba engekho izolo ngifuna kusho ukuthi letinto metiso nothi ukuthi atisebenzi. Hey mina ngathi ufuna ngithini namhlanje la letinto bazalwane letikhulunywa letinhlanganweni tethu akusho ukuthi atisebenzi tiyasebenza tinemandla ato but kite lilungelo la kulensimu lesihlaliswe kuyo. Ngoba into abantu abakethu lesite enyameni ayisiti kumoya. Hallelujah. Nikhona bazalwane. So bantu abasha la indzabeni yokukholwa la kuyapita la indzabeni yokukholwa. Uthi ukholwa abe sathana kukhumbuta ngokulala imfombatane na ungumfana. Ungazange uyilale. Uku-enjoye kulala imfombo ungakalali nayo. Mina ngiyakhuluma mina. Yena bafana mina ngiyakhuluma. Hallelujah. Because kunetinto tasenhlanganweni yenyama letingasebenzi eveni likamoya. Yiko nje la ngiqale ngakhuluma ngenzaba yokutekana ukuthi ngiqinisile umuntu nomngamnabela metisa umthatha umteka uhlale naye la akusinjongo ngoba umnabela wamthatha wamteka na ufika la kuyasetshenzwa la suku nje bafisha kubanga ithishu ya kubanga le phepha la lengasese ngilo uyakhuluma lo baba ukukhuluma nalo make wena make wena uyithisha iqedwa konke lapha la uvuke ekseni ugogodo ufike esikhwameni lelo gogodo akho yini ungabe uyisebenzise yona kuliwe lapha kuba into yasenyameni eveni likamoya samshadweni lapho sicela ukuthi thuba ngisathenga amathishu so ngiyanitshela nje nebantu abasha ukuthi umsindo wasemshadweni umshado udosela umuntu emva enyameni mayibongwe inko kodwa kuhlanganyela kudosela umuntu ebunyeni bukaNkulunkulu. Kungako thina siyayi-interpreta lento sinetifundiswa takamoya siyayi-interpreta ukuthi this is not just a marriage akusona nethi umshado but it's a calling. uNkulunkulu afuna abantu abatawukhona kuphila basemshadweni. Hallelujah. Botozo la lo mjiki sekhethense kathola timbadla hamba ayakhaya kubo. Uthi uyaqabanga ukuthi kodwa impilo le. La kusafuna siqhubeke. Uma hamba angishiya la live lonke litawuthini. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Okay fine ngiyabona ukuthi labanye ngasibalahleka. Asibuyeni la bazalwane. Sitothandaza. Inhlitiyo yaNkulunkulu namhlanje abantu abashanani bantu abazalani khona nonke. Inniketela amagama lathi la enkosini. Amen. Umfundile lo Philip chapter 4 verse number 13. Little Bible unemandla alithi sinemandla. Lithi unemandla. Hallelujah. Okwenda. Lisho njalo Musa. Amen. Ngaye Kristu losiqinisayo. Alithi si. Kodwa lithi u. Do you understand ukuthi masifike enkosini bazalwane kunetinto tema feelings. Oh amen. Kuthi njengoba ngikhonza ngila wonke umuntu la phansi unelwakhe luphenyo uthi nakangibuka athi maye uyajabula. Maye uthi kumhambela kahle kanti bazalwane asisebenzi ngoku-entertainana but sisebenza ukuthi kunemsebenzi lokumele ngiwende ngemandla lengathola ngokuhlala kuJesu. Hallelujah. Lithi Paul unismetiso bekathanza kuphendula lo mnye umfati la ngendazi lithi ke nangu-ke sekakhuphuka esontweni ngicabanga lokho ukuthi iBhayibheli malibhala lithi nakaye esontweni bekayothandaza
Paul uyesontweni yokwendani bazalwane uyothandaza lithi iBhayibheli wakhuphuka abanasila babuya bakhuphuka abanasila babuya ngalelinye ilanga lithi onke lamalanga nabakhuphuka kuphaya kunentombatana lebekathe ibapraise Holy Spirit ibapraise ngoba phakathi kwayo ameni kunemandla hallelujah endumiso phakathi kwa but the problem ilisayidi leme noma lehleti kulo bekathe ihamba ibalandzela ngemuva ngamanye amazwi beyihamba kanye nabo kani yona iphila kulomunye umgodi bona bakulomunye umgodi kodwa labahamba metiso bahamba kanye endleleni yinye uyaphi Paul abadosi lithi iBhayibheli bebangaye emshumayelweni bebaye emthandazweni hallelujah lithi ke iBhayibheli imihla yonke ngamanye amazwi ibababada nje sebake bafike emthandazweni Holy Spirit base ngoba emthandazweni ubuya netinto tasemthandazweni uphila indani uyagula lo mfana lo hallelujah mayibonge inkosi hallelujah mayibonge inkosi bazalwane ngoba kunetinto takhona angisho kunetinto esitfuza kuma TV kunetinto takhona uma abuya ngalelo langa sekaqhubeka abuyele emva emthandazwenithi iBhayibheli yasiyabalandzela njengasemhlweni isho lelo kushoko iBhayibheli lithi base bayaqansuka bakuthethe iqansuka emthandazweni lithi mabaqansuka lithi bajika amen wajika Paul wajikela umoya wangajikela kodwa wajikela umoya logibele etikweni iBhayibheli wawukhuta waphuma ngaleso sikhathi emandla emthandazo amelana nemandla enzuzo yiko nje bazalwane namhlanje wonke umuntu uthandazela ema benefits uthi nakakhonzali ndani la I think it's lela ngalele ndlulelela no holiday uthi umuntu ukufuna tinikele ku uNkulunkulu angajoyine emthandazweni atinikele kuNkulunkulu uma ke uNkulunkulu ayembula lento lakimi uthi listen umuntu nakanikele umuntu nakanikele inhlitiyo yakhe ayisuki emnikelweni wakhe angathi noma sitawuvana la bazalwane angilekelele imetiso ukuthi lesani imali esakhiwe ngithi uma umuntu anikela ingqondo yakhe ayisuki emnikelweni wakhe ngoba iBhayibheli lithi umuntu nakanikela uyalimala we understand bazalwane i-example maNkulunkulu metiswa nikela ngaJesu akazange anikele wakhohlwa eyinkosi yami that's why always wayekunaka khamba kwaJesu namhla Jesu sekangasasimuhle wakhona kumbona kalula ngoba kwakungumnikelo wakhe what does that mean kusho ukuthi uma umzalwane anikela amen impilo yakhe ilandzelela umnikelo wakhe sanibonana ekameni likaJesu uma impilo yakhe ilandzelela umnikelo wakhe in other words ulondvolota kahle empilweni yakhe kuloku la ofarishe kuko hallelujah basalwa hallelujah mayibonge inkosi
Because emnikelweni umuntu la kunekuphila kwakhe khona. Hayi Metiso ngoba lanzelela kubona ukuthi umnikelo wendeni. No. Ngisho kwathi ukuthi imbewu yabihlanyelwe nempumelelo yakhe ikhona. Hallelujah. Ithi lenye inceko machina nje. Umuntu wabusiswe kulesandla sakho. Metiso ingosi anikele. Anikele kulesondlo sikamoya lo mendle ngaso. Kuthi nyalo njengoba sethu setiphumelela ngoba uthi tholela bese somkhanzo uphase esihlahla. Unikela khona. Noma uenjoy yakhona ema benefit akhe senkosini. Yiko libandla laNkulunkulu lingafiki la liphumelela khona. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Donke tintfo bazwayile sitiva ngetindlebe bethu naletifinyelela empilweni yethu atilona lusito enkosini yethu noma endleleni yethu ikufika ekhaya. LiBhayibheli lithi Paul wayikhutha umoya waphuma. Na uphuma umoya yasanguluka ya understand manje ukuthi how to worship God. Hallelujah. Yathi mayisanguluka LiBhayibheli lithi umkhandlu wonke waqabana nabo. Ngithanda lamagama okuthi bazalwane emandla latholakala enkosini a destroyer whatsoever lengema endleleni yethu. Umuntu okholwayo akagijeliswa lomunye umtimba futhi akasuswa enzaweni laphila kuyo mayingeke. Noma sekholiwe you continue uphile kadanje uphile nyuskope so ukholiwe nenyama yakho I remainer is the same blood same body but umehluko munye bazalwa ukuthi amandla lavela kuNkulunkulu afinyelela kulomtimba uguqulwe ube nemandla kwenta konke ngaKristu. Sine abantu abakethu umsebenzi wethu kunqoba. Akusilo ngokuthi masisenkosini sibe sicabanga ukuthi sidawutholana. Hallelujah. Mayibonge inkosi. Sina umsebenzi wethu bazalwane kuqhubeka simkhonde uNkulunkulu ngemandla. Simkhonda kanjani? Siba nemandla ukuqhubeka kumkho. Kuthi umuntu losenkosini longenawo emandla. Emandla asenkosini asende sibe nemandla okunqoba konke bazalwa ayiphele lento ukuthi emandla sesontweni. Ayiphele lento ukuthi emandla sekubekwe intandla. No bazalwa emandla atholakala enkosini. That's why iBhayibheli sinemandla okwenda konke. Bantu abasha, let's go and do it. Glory to the name of Jesus. Let's go and do it. Kuyendeka abantu aba ninemandla exactly uminqeko kaNkulunkulu ithi lento leni experienceela inemandla kunithwala from this point to another point. Imizindlo nemicabango yenyama letakutshela ukuthi ushiya isikhathi. Hallelujah. Phela kube sikhuluma iqiniso bazalwane. Ngasithi babezulu awubuye tositshela kunjani emshadweni mfowethu. Batakutshela Zulu ukuthi beke yangami. Lindani batakutshela ukuthi kuyahlalwa. Kuyahlalwa lindani. Hlala engceke yenkosi uhlala. Tshela Gidoti kuyahlalwa. Mighty warrior. Mighty Jesus. Kuyahlalwa. Ninemandla okuhlala. Mighty Jesus. Uyawathi lo mkhuba ukuthi njalo la kuhlangana abantu khona kwangathi abantu bangapherana. Nja sathana ufakaza lokho uhla kutshela nje sibuke tibu hey nokulunga uyakhukha phela. Inshumelo yasenyameni ayihambi kule ndlela. Ngumsebenzi wethu kukhulumizwe lokunqoba sisembini. Mighty Jesus. Ngikhulume ku youth camp ya last year. Ngathi kude lo mithako la. Ngathi kude futhilohlubukayo.
kude nanobithisa lomunye ngikhuluma last year ngangahlala phansi ngifuna ireport kuwe kuthi kuhambe njani emandla enkhanuko ashumele kwendlula emandla embuso wasezulu because as long basalwa sisahlete enyameni ngeke simjabulise uNkulunkulu. Hallelujah. Futhi ngeke basalwa ungive ngimela nithi bonke basalwa labafuna umsebenzi bonke asitshelwa. That's why internet so tinto lesithathe ukuthi siyawufika masinyane ekhaya. Sivile ingozi ithi golide nesiliva kwami lothanza mina unako konke athi lohlabeleko ngicebile kakhulu nxa ukimi ngo sikuvile lo kodwa sitshelwanga ukuthi kuyawufika nini lo. Sive nje ukuthi abanye baze bafa but abayekelanga. Ngeke siguquke ngeke saNkulunkulu ngeke siguquke ngeke sikhulume lenye into engekho ezweni sine sibiyiselwe enkosini. That's why lo sathe singakholwa angafika lathi nina lo akakabi namvu la suka fika la sithi akalwanga namuntu lo alifakwa kuye lo akaganana ubuye kuseni sinsafika la akagananga muntu sinsafika la akasomanga muntu bazalwane umuntu ekuKristu umuntu bazalwane ekuKristu uba isidalwa esi uma umuntu akuKristu enes high at the rock. Hallelujah. Bantu abasha kunemandla kuhlala enkosini. Yinye into lengijabulisa ngokuhlala enkosini. Ungahlala enkosini akusho ukuthi awubeva labakuhlebako. Futhi wenda show sathane uthi ubabone lo ngathi abakuthanzi. Sizathu senkosini. Enkosini uvalo kwasenkosini kunetinto oqhamuka nathi simetiso no not lo but lo ngeke sikwende asizami ukukupenda sikwende asisho ukuthi hlubuka sichaza ukuthi la kwendiwe uma mina ngikwenda njengoba ngithanda ukukhuluma phambi kwenu kulungelo leni ukuthi lokhu basikwendi lokho asikwendi uma kungihlula ukuthi bazalwane angikhoni kuniva ngidonseni ngelibhanje ngihlale phansi kusukume abantu labagqolise ngamandla kaMoya Ingcwele ba preach the word of God because asisebenzi ngetikhundla la. Hallelujah. So sesitawuhlukana bazalwane. Paul agqwaliswe ngemandla uNkulunkulu. Emandla Paul emthandazo noma sekafake ejwele akaphelanga. LiBhayibheli lithi uma letikhulu diba handa over boPaul banosini kumgcini dibosho lithi wabamukela. Amen. Wabathatha wangena nabo ngekhathi egcinene. Hallelujah. Lithi wafike wababophela kumbe kuthi eligodweni kumbe kuthi ngivemvela msekathi khunga lapho. Lithi wababopha inyawo labo but ngicela ningilalele sesithandaza baboshwa inyawo ababoshwanga ukukholwa kwabo. Jesu Holy Spirit sesiyathandaza bazalwane baboshwa inyawo ababoshwanga indumiso. Iyabuya lento lemkhulume ngayo kini kumele ngilidlulile kwekuthi Sathane uthicha abantu ukuthi na ungene enkingeni khala kuNkulunkulu. The word of God alisho njalo gogo. Lithi mawungene enkingeni phakamisa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli baboshwe inyawo emavi akavalekanga. Lithi bakhamluka. The same thing lebekade bayinto ethembelini leyo kuthandaza. Lithi baqhubeka bathandaza. Lesikhathi bathandaza. The same spirit
spirit saku-freedom bangekho ejele kwaba the same spirit sasejele baboshiwe. Then God replies, waphendula uNkulunkulu. Asikunakeni lokho baso. Uphendulani uNkulunkulu? Uphendula ukuthi baqale ukuthi bakhululwe. Likhona libandla. Sikhona sicelo labasendile. Yini into labayendile basolwane? Uyakhazi. Uyakhazi. Uyakhazi mula. Jesus. Jesus Yena uyakhazi mula. Desambulo lapho lesikhathi bathi uyakhazamula emaketana abangena kakhulu la. My Father, my God, lesikhathi athi uyakhazimula kube kudla kukuze nabo luketane bathi bayadleni libadonsela tudala kwabakashane kudla labakashane libandla kodwa inkosi yabona yeswa kuthumisa kwa Jesus. Hallelujah. the same God lonemandla ebunanzini is the same God lonemandla nasebuhlungwini. Yini lesiyendako siyakha asikhali kodwa siyakhamluka. Hey, my Father, my God, nguwe Jesu, nguwe izolo, nguwe namhlanje, nguwe naphakade. Kanjani indlala idlala ngawo ngiyamazi umhlengi ukhona. Jesus. Hallelujah. Yamazi ukhona. Jesus, listen carefully. Lizulu lasukuma esihlalweni laya enkingeni yabo nokulunga labanga kakhulu mina ngayo. Labangazange bayi appreciate, labangazange bayiphakamisele luthumo ngisho inkinga ya benza kwangathi akunankinga. Kanti imiphetho yabo yayise bese kwathi akunankinga. Lehla izulu laqonza straight to problem. Nalifika izulu lafika la separate i problem nebantwana bakhe. LeBhayibheli lithi bakhululeka basekhathe nje. Nemandla abantu abami lelo. This thing is so powerful. This thing is so powerful. Holy Spirit. Hallelujah. Kuthi uvane nyalo. Don't care about that. Yathi ukuthi this thing is so powerful. Nemandla lento. Lithi wathi uNkulunkulu nakehlukanise emaketani nabo. Bible lami lithi hey kwakumnyama nje lithi kwakhanya. Lesikhathi kukhanya lelo lomgcinisiboshwa wangaboni. Uthixo uNkulunkulu bazalwane. Sokuyakhanya kodwa lomgcinisiboshwa wangaboni. Lithi wathi nakaphaphama ingqondo yayemagedeni wakhatha vulekile. Lithi waqabana kuthi akusana ngenxa yokukholwa kwamaphutha lamabili kwasinza netiboshwa lesekhathi ngoba uNkulunkulu lonemandla bazalwane umenda indoda yakhe eduze nenkosi umenda indoda yakhe uNkulunkulu lonemandla wenda live limangale. That's why wena uma babona hlophe baphakamise tiketi bamangaliswa ngelabatehlako ngoba lokuphakama impilo yakhona kodwa nokwahla impilo yasendumisweni. That is why bayamangala.
yamangala. Bible lami lithi wabona ukuthi tiboshwa tipheletho. Listen carefully. Kuyakhanya mfundisi etilongweni. Akabona masekaphephe. Utsabe kodwa kuyakhanya. Lithi wahosha inkemba, wathi uyaqatha ngathi Paul yima. Ngasibulala siphelele. Kwasala kuthi bantu abanje abahlaliswe etilongweni. Awungiva wena. Bantu abanje. Ngisho bantu abanje. Bantu abanje abahlala etilongweni. Bantu abanje abahlala kuboshweni. Bantu abanje. Baba. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Yakubhayi. Uma sihlala enkosini sikhululwa ngemadimoni. Ayesathana yo reporter. Athi lalela Nkosi Sathane, we are sick and tired of these guys. Akuhlaleke kulabantu. Abakhishwe ekwenza ubugcina. Sizathu uNkulunkulu kanye nabo. Lithi yena wasuthatha step. Lithi wabathatha bonke. Lithi wabakhiphela. Ezweni lokuphutshwa. That's why yena self wababamba. Mina ngikhuluma nawe. My Father, my God. Bakutshelile ukuthi emadimoni into yasekhaya kini. Vele la ekhaya kuyathwaswa amadloda le nto kutshe. Namhla ngufungisa ukuthi emadloda ayathela ya resign akhiphela ngaphandle. Lithi iBhayibheli liyaseyaguqa. Athi makhosami ngimele kwenta njani? Mele kwenta njani? Hallelujah. Ngiyathandaza. Mighty one. Mighty one. Ngiyathandaza. Umbuto ngimbele kwenta njani? Lemphilo istakhe imphumelelo yakho. Then the question says, ngimele kwenta njani? Tela sukumeni simani ngatinyawo basalwane. Lempilo loyiphilako ivali progress yakho. Then the question says, mele kwenta njani ngenxa kaNkulunkulu? Mele senze njani? Ngiya understand alibandla silijoyinile but still kuyafana. Umuntu okholwayo akana frustration ntokholwa. Akunanza abamnene bangawushadela ukhalati ingungu eksene mina entsambama. Kodwa umuntu okholwayo akahlala esikhohlweni sobumnyama. Bantu abasha funa niphumena lento namhlanje ngumlilo. Isidlwane esandleni senu. Kodwa umuntu okholwayo akaboshelwe ejokeni kanye netigqila. Jesus. Dokholwa. Hallelujah. Ngiyathandaza mina. Lento lekuhlupha ebusuku declare today. Kuthi umuntu onaThesu ukhululwa namadimoni. Angayicela inkululo. Lavuka ibandla from the prison. Kwavuka ibandla. Lalela ngizokutshela mntaka baba, kunenjalo kulo kungavuka ibandla whenever thou respond accordingly. Siyathandaza. Siyathandaza. Jesus ufuna ukuthandaza nawe. Akaphume ufuna ukuthandaza nawe. Whatever comes your way. Ukhulule ngifana wena. Ukhulule tangoma. Uma kwasinza sangoma sasanglu. What about you? Mighty Jesus. Umekhona phakathi kwethu. Lotsingitsinga lamandla uNkulunkulu. Ugijime. Uze phambili.
The power of the living God. Inamandla ekhaya Jesu. Woo! Yeah, Jesu. Yaibo! The power of the living God. Ngeqiniso lakho Jesu ngeqiniso Amen. 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 Jesus. Amen. 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 My wonderful God. Jesus. Hallelujah. My wonderful God. We will see our Jesus, my water, Siabonga, 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 my God, mighty God. Tuchuma makati, waza makati, waza tegekas. Ekiliso, la koche, Siabonga. This is your opportunity. Please. You will never make it. I will never, God bless you, Michael. You will never make it. Because kukhona kunqoba kusegazini lika Jesu Kristu asihlabeleli nje, but there is power in the name of Jesus. We miss you. Kukingdom yokunqoba, we miss you. We miss you. We miss you. Hey, basalwane siyakudinga usilahlekele eveni lokunqoba sinemandla. God bless you, Michael. God bless you. Oh, Nkosi Jesu. Asikhali kuye siyadumisa. Inkosi ngeqiniso lakho Jesu